Aprang si nili kadu ko bitong mapantame kardom ng chipilo. Kardom. Lasi nili labang so video selam si. Nili pini dak duwar baguri nili jiten pangcho ahin pen. Labang so itu baca tailong. Kadu wik karbia arat atheng no nilam thekewa na bangke. Lapahan lo. Nili ningoy pik lapen nili jangje pik lapen nili kang pik. Patumi lapen non anta nili labang so ningge kang nili miun e. Ilitum labangso karbiang longlong ilitum metang karbiatum ning sikawe kaike tamelitum klangwer lapen pinian tame metang longri kayapan akivirapan pinianta cicini nedet itum karbiang long virtanglo lapen jutkokpu keceke betum nang cerai detpu labangso aputak ilitum sarjai kathar ko anlo ilitum aphan aklong alam nang kethan nang cepaduk alangli ani ho hepin pen ilitum aphan 6 tidur alam the putak tame klar dak pen ilitum aphan karbera tum phan ilitum aphan nang pachinilo nang pachini lo la penitum 6 dur po kupia hormuma la pen 6 dur long ko ana ja kong dur la pen ko an sila dagreng unjima labang so puthai litum aphan ang ton pelitum aphan nang than pa mesi litum chini long lo kumar pen ma pote sarjai kathar pesitum 6 dur lam the puthake chini long lo koson se council aron se lam pen koson se siding nang jila sahai puthak aron tai litum aphan e pa chini lap lo lapen ilitung kupia po si article 244A pinianta me kepe plengun edet ma labang so puthak tabi itumaphan aron alam itumaphan nang than lo je koson se non kapapleng thek ji phan ma lahai tari tum phan ithan lo lapen litum PGR vijar along le lake 6 sedur along le along ladake aron ripen kedo bihari tumaphan koson pen se ke thale nang ji lahai puthak tame alangli itumaphan angton pen itumaphan nang than lablo lahai pen aposilitum koson pen situm chisong jima tang tela bangso ka chisong kilitum heli kaman pen kali chirnok pen kali lake India democracy aron ateng pen election si chipahay nangi lake political aisu pen si lahai aron ki claim unji pusi EPHL si asong pen ke politics pathudun lo pini tum karbihian tumabang jakong chipi tu abang avaret BJP apansi vote pibom aposi ningduk lo nili ko an si chipiduk delang ma karbera tumphan ko an lo lam ke than aron pen chenglok ke claim nang ji aphan chenglok kache song pon ji aphan chenglok pen kaduk kawe aron alam nang ke than ningkan trok silo setame pinian stame pini karbera tum chichini nelang je metha regional party chipai nangji po bangke pini antame ning isi bang do de chipaviru thorong lapen chipati thorong lapen chipayu thorong aposi ning duk pik lesi patumi tame ilitum theglong lo je MLA sitame labangso election tame non all Assam mate karbiang long ans tame BJP si chi hai thu det lo sila son BJP atum kachipahai ji illegal pen kanghu pen ke claim ke koson se ke claim ma pulong te nili labang so video long nale to phan social media long kapaklang pon labang so wood ke jok amesin ili tum ke ber assemble koson si batai isila pen batai ni pen koson se nang ke chelar plot dan ma la sopo thak alajana bangke ili tum labang so video pen तुम चीनी लौंजी रस डाले तुम लांग था ईवीएम मशीन पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मुख्य तौर पर देख सकते हैं ईवीएम हटाओ सेना हम सीधे तौर पर बिना किसी लाट लपेट के तस्वीरों में दिखा देंगे कि कैसे चोरी की जाती है और ये मशीन बनाने वाले कोई और नहीं है राहुल मेहता जिन्होंने बीटेक IIT दिल्ली किया हुआ है कैसे दिखाएंगे बताइए आप सबसे पहले मशीन देखिए हमारा खाली है मशीन अंदर कोई पर्ची नहीं है आप एक बार बनाना को वोट कीजिए ठीक है बनाना पे वोट किया आप अपने पर्ची देखिएगा सामने पर्ची कौन सा आता है अंदर
बनाना हमें देखने को मिल रहा है, कैमरामैन दिखाइए। बनाना देखने को मिला ना, मतलब 15 सेकंड का टाइम होता, टाइम निकलता 15 सेकंड, उसके बाद सेकंड वोट करेंगे आप। सेकंड वोट बनाना को कीजिए दोबारा से आप। फिर से मैंने बनाना आप अपना पर्ची देखिए इधर, एक बार कंफर्म कीजिए पर्ची। बनाना की पर्ची, हाँ मतलब 2 वोट की आपने, 2 बनाना, एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा आप इधर। हाँ, दिखाइए रिजल्ट। यहाँ एक वोट चोरी होकर आपका इलेक्ट्रॉनिक वोट एक एप्पल को चला गया, जबकि आपने एप्पल प्रेस नहीं किया था और ना एप्पल देखा था आपने। अच्छा देखिए, मैंने 2 बार बनाना ही लिखा था, कैमरामैन मुझे रिजल्ट दिखाना है। फाइनल रिजल्ट में 1 बनाना और वाटरमेलन 0 और 1 एप्पल पे वोट कैसे चला गया भैया? वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ। और मैं आपको कागज की पर्ची दिखाता हूँ, देखिए आप कागज का पर्ची की मांग क्योंकि विपक्ष हमेशा करता रहता है। बोलते ना कि वीवीपैट की पर्ची गिन के दिखाओ, तो ये पर्ची गिन लीजिए आप। पर्ची में भी आपका 1 वोट चोरी हुआ है, देखिएगा। मैंने बनाना पे क्लिक किया था, 1 बनाना की पर्ची है और 1 एप्पल की पर्ची है। ये मैं लाइव डेमो दिखा रही हूँ आपको। क्या कहना चाहेंगे, ये घपलाखोरी हुई है? ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ और काले कागज ने छिपा लिया उस प्रोग्रामिंग को। जो हमने प्रोग्राम डाला है इस मशीन में, वो प्रोग्राम इस चोरी को करता है। और जब भी कंटिन्यू 2 वोट एक सिंबल को जाते हैं, तो उनमें से 1 वोट चोरी करके एप्पल को दे देता है। ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची की मांग की जा रही थी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पर्ची जो निकली है वो भी घपलाखोरी के माध्यम से एक पार्टी को आप टिकट डालते हैं, लेकिन 1 वोट आपका एक पार्टी को और दूसरा किसी और पे ही चला जा रहा है, और इसी प्रकार से वोटों की चोरी की जाती है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या नहीं, कि क्या चुनाव आयोग चल रही चोरी पर जवाबदेही तय करेगा या नहीं? आप लोग भी मुझे सीधा अपनी राय बताएं। Lason pensi alang itum BJP tum ke cipahai lo. Ili tum kar biang long along sitame population ke ong nai ke soarlo atum halo. Lasi India democracy aron ateng abang ke soarlo tum vote ki ong nai lo pua join si soarlo tum aphansi non abang ke labang so BJP sarkar abang ke jasemet RDP lo lapen nam det lo. Sila bangso suring kora pho atangka puthot ke long thu ji laso tangka joine si non opposition party tuma phan mate EPHLC aphan ke vote pipedet pensi parem derlo pini laso orunadoi suring kora pho a joine pini mithang long ri long pat khe akiwi rakisung aphan chemat hathe pin pen labangso tangka a joine pen yoksi pini election pahai lo to chok lo Karbiara tumta ning sige do thek the lapen karbiara tumta me ning sipet kavi penapot tangka joine mitha regional party mate mithang longrong para phan ka chisong atuma phan ta chiting ni buglo pini pen lapen non ke wang jilang abangke soro sutuma phan le bihari tum kachonet Meklang no ka oinai apran ki en do sitame I mek abang silog dum thip dang po chok chi heng no insai nang ji po bang ba du tame ing ho pen itum ning je du nang ni na chuning rilo kopia polo ma polong te aning ke hang no mati kache jordang de loke suring ko ra phobens kache jordang de pot bang chenegi chenek po apran ngn po pareng ji pareng po pati ji pati po setame lason solo soto pan ke chenek apran ke en ajat le ili tum thek dolong setame nili sara tum ana phan lapen APHR se songja po songja pi tum ana phan chuni rilo aning ke hanga kam lo po si apran le en chenek le chenek ajaleng hoi setame opposition party tuma pabangke lap it hit aning je dunri lapen ili taning je dunde choy po ning je dunta choy po chi song pi dunta choy po chi yok pi dunta choy po archak dunta election apor hut nang ma thathe lapen ili puthu ja bangala polo pinili tum hithi borwa long le ke dam ta so thak karbia phan keche ke bia tum no pakpan wat pet pusatame ba thulut pusame opposition party tum APHR se songja po songja pi apen ale daratum an kitia tai hempen bara lam ning je dunri chok che pula jongri lapen la so putha pot
karbi tu pananga chenek lupa asap ta labang so puthak abang ninje dunri lapen nilita ninje dunri lapen pini karbi anglong along akiduk akarapson an ason dursetame ingho ching hip dinai lapen emek ching pu pedat nangji lang amas lam dala peninje manenje dinai opposition party tum ali avelu putang daloke ari nanga charde tang daloke atumi tuleram long han kaninje hot muhila tum tari nang charde abdun loke nona banki ni tum la EPHL sia songja po songja pia tum la an ka cepat duk ini tum asar tum ko an ka cepat duk injin so me ining reng no dak hangjang an lo nona banke lasi saratum ana phanta chuniri lo non pena banke karabia farman ke claim ji ke dam ji aphana banke nalining apokta mathari no la posi non ke wang jilanga banke opposition na tuma phan ke karbiang long pen ke pavir pa melo pusi tuliram hang da pulo to thik ase pavir lo melo vira pena ni tum opposition APHL si tum remdera posi ni tum si virklung jila pochot kalida ke kivir te ka du ko ve karbiang long an ke virpo non BJP high lo pu muni tum chehok lo Sitame labang so ka chehoke patumi ani siveji non ke wang jelang ana bangke labang so ka chehoke kachiru siwang po lapen ke jutsi sar tuma phana chuniri lo je APHL si alidar atum an sar tuma phantame non pena bangke dang litum sitame rara phana joine rara farman nangli mithanga phanche matha the pin pen kelak keleng chipu pe pin pen ke claim pijia phana bangke pini pena bangke nali tumta sang pikongot mithang alia phan mithang akerenga phan si nali tumta claim rong memulo alia belo tangka joine anutin tame chijor et apot tangka joine anutin tame khelong ria phan nali tumake jalong nali tumak akimang ponlong pini nangkak do lapot nali tumta mithang aphan chema tharong nilitame nilimithang aphan alia phan si chema thachot ase pini pen bangke nili parti alam mate lahai aron ke chok chi alam kipu dunji ke jong dunji bangke nili jitu bacha tailong pen ke pini ansi nili ki jutsi rasi kaneng jelo la pen nili karbera tum phan kache than lo rasi non tame BJP atum aron repen chipa hai der lo nona bangke tum ki sung ki duk banang ka chenek banang ke holo bang long li dang ki thi lapen bang nang ka pin rem bang nang kang nek choi hitame laitum sung rab nang charju rab nang therak rab nang lan velo kardong